Jubab umisi ya kacing kentok ke Switzerland haswa pada kun Persia haka kuartar final haka bola penpau dah kacing surit om dah kacing tahu Persia ulo ong babani kun Persia ya ke Switzerland kamdei ke basuk ke Argentina ro ke depan long ke bahusiar bah ki paj ba no it football haka leng ke pertai kidang yai ap ya ke kun ke bakrau bah ha pedeng ke Argentina bat ke Switzerland ha kene ke kuartar final jong ke FIFA World Cup mentau senam arjar pun reu shua ban stang kate ke cilakai la ong bo Lionel Messi ula penpau ba ke kun Persia ya ke Switzerland kan omlong ke basuk setia kene ke keren ke peni bawat unong ya lam bakrau jong ke Argentina ro siam la kensting ya kene ke kenhon haki senam ki balaleng ke Switzerland ke lapan ibun sin baka dei ke kenhon ke badon ke pen krek ke bapura wala kam don bon ki superstar player kum ki wepat kiri hendra ki pajba kitip baka cinga teli ke cinga trelang bat ke cinga dah ke baskem kalong ke bor jongki dei na kene kadau babon ki kenhon bakrau ki jusiam jing pan penlem ke Switzerland Messi utip ha bahai ki je khonok au om don jing per hapdeng ke kenhon ke baklan ne ke batlot tang kawe ke jing bakla kalaban pun kutno ya kelenti sya ka trofi kumtak Argentina kadeban rong samadan da ke jing perkhat ke basai bat ke jing long husiar ha ka World Cup mentau snam ke Argentina kala poi sya ke kuartar final hadin ba kala penlem ya ke Egypt ha ke je khon ke bai tenan watla kala job henry ke kenhon kala shot tap lupa arkol kene ke peni ba ke jing tresitom kadang don kam ban pen bha susu shua ban kun Persia ya ke Switzerland na kaliang jong ke Switzerland pan kala poi sya kene kawan hadin ba kala peni ya ke cingada ke baklan bat ke cingla ban job ha ke penalti shoot out kene ke peni ru bagi rang lekai jong ke Switzerland ki don ke mesim ke baskem bat kim shifting wata ba ke khon ke poi sya ke benta ke ba etam kawe na kidau ba Messi ula ai ke cumaham kalong namar ba ke Switzerland ke jupen wit ya ki kenhon ki ba ej bersensyar ke bol ling ba ke position ki ju khanglat bha ya ki star player bat ki penduro ya ki kabu bat kilat jong ke cinglekai ladak Argentina kamla ban pli kloi ya ke cingada jongki ke cing khon kanang ke Argentina kan senia bha haki rang lekai ki badon kesap kum Messi Lautaro Martinez badu Julian Alvarez kini ki rang lekai ki laban penkela ya ke cinglekai ha kano kapor Henry Messi utip matang ki we ki para nong lekai ro ki deban ai ke cingarap nomor omla bersania tang we player ke Switzerland pan kan persyang ban penduna ya ke cingyo bol ju Messi ladaki lak ban khang ya u kin persyang ban penbor ya ki wepat ki rang lekai jong Argentina pan sim ke jengkit kle kene kadai kabuj ke bagi kenhon pun sin ki ju punun kam haman ki khon Persia ya ke Argentina ke jing lekai kan omlong tang ke khon hapdeng ki player henry kan longru ke khon hapdeng ki coach ke strategi ke jing pen kela player bat kapor ke babiang ban penrong substitute kan long ke bakungsan bha ki pajba ke Argentina ro ki kermen bau Messi unla ban lam ya ke kenhon sya ke semi final henry bun kinong pej jong ke cilakai ki ngej ba ke Switzerland kala ban penmi surprise ladak Argentina kamlong ke bahusiar Messi uja kendo ya ke Switzerland ha ki khon ki baladam bat uti ba game ju ailat kum ta ke cingkran jong u ba kam dei ke basuk kalong ke cing maham ya ki para rang lekai ba kim dei ban kensting ya kane ke cing lekai ha ke bakut ke khon jong ke Argentina bat ke Switzerland kan long ke we ni ke khon ke bala kmelenti te ki pajba ha kane ke kuartar final ke Argentina ka don ke cing job ha ke cing hiar pateng bat ke cing lekai ju ki star player Henry ke Switzerland ka don ke cing ada ke baskem ke cing teli bat ke mesim jong ke cing lekai ke bakrau namar kata ki pajba ru football hakeleng ke partai ki ap kemilenti banyu mano banyu rong sya ke semi final hatu ke cing jingai ju Messi kan urlong bat ke Argentina kan jom lane ke Switzerland kan penmi ya ke wepat ke cing pla ke jubab on setip tang hadin ba ke cilakai ke lakut